Kali tang sumila rong hang pia phan ke se hin pen ka chiki mo pon. Towar me sen pen ka salam pon long jia phan pura than theli do ana phan karkli ka pheju pon. Nijang kari bianglong lakai si duaramla constituency ke parlu gotom rong hanga rong amekar sarthe rong hang lapen basa piklopia sobi sumila rong hang pia phan kacharlia mo theknang jipopen kedam tang penang na sengkana prang keng sang hem bidundo bonstame alang likopai kelang no pen jok bang kachene ka holo pen jok apran dam iknang koklu lason se jang mini phaing kore hiniar nian ke alang li ningkan hini ka chewayar ni plengsi chikimo pon rin tilu labangso ka chikimo long kese kongchen mangram sing tok bia tuma hem an homri dam pen ka chikimo jai mek padopon te bonstame duk memia bangke karibiang long an organization ki ong stame ka homrida mabang anta avi puta ahema soratum pen lamthe nang chipak lang tun wathat lang soben khorsing teron nang ke pali abirta malong news ini jamipo ni phai inkora hini labangso arni lo ningkan hini frang kalitang similar rohangpi ili tuma bongso Nogau roha khaigar long labangso alang liphan apran karmudet labangso pini kache wire ni made karliar ni lo lasi labangso arni peneng arabangke ingkan hini play ikat lo Lasi nilitum karbilo chali asong pen humri dambrai sinang pen nilitum nang humri banglo ladak ning duk meme alam bangelalo labangso puthak ningkan hini playing it a pinier ni anta mone wardik bang ipon thek thelang mate ahok pera kang sai bang long le lang la so bang sinil tum kar bilo chali asong pena bang ta ning duk lo athege lason piniarni bang ke theklong bang ke kar bianglong asong dopik lapen political party atum pustame dopik piniarni ning dukorni bangke nang kahomri atum tawang we pusi birta long pon lo lasi ning duk lo lasi militum karbilo chali song hin pena bangke kapil kang tung lalo karbiang lo autonomous council non kiki bom mate kachari bom ake hai Dr. Tuliram Ronghang Lapen EM atum MEC atum Lapen MLA Lapen MP Horen Singh Bekai besame Labangso Akes puthak RD kipi ji phansi alang itu phan besame Chuning rilo Lapen Karbiang long song do lasila bang so puthak lambang ngil tum karbilo chali song pen bang alan tum phan ka chuning kang tung bang lalo tuliram ronghang CM phan besame chuning ri le thore thorlo lapen jasime pet angtan kidu non pur morigaon le punon banogong district le punon lapen kaprek a district long besame inglong pen thoi parok hem mare kengsang hem pinian ke do na tum do ulang sitame halabang so ahud alang tum kacing wai pona bangke parok hem kengsang hem kibidun karbio sumar pulote ceban edangi pusi pulo sitame halabang so suluk sodak hura bangke penang ana bangke ke cewana bang theklong lo sitame pinian na ni bangta thoi ke do dun parok hem ke do dun alangli tum kupia pasi kematha pangwi krang lo lasi apong
bongsu kalitang sumer rohang pia sono bangke adon ka preg hem adu ka preg hem o sumar tu mangke sung nang nelo phon nang nelo bangsi nilitum karbilo chalia song hin bena bangta alang tu phan chuning rilo lasit thoi parok hem kengsang hem kibidun an o sumar pinso sumar le punon arosu sumar le punon lasi alang litum apia pu tuman kachuning ri kang tu bangalalo lapen Karbiang lo termas council aleng kethe ding tu kachuning ri kang tu bangalalo lasi banghem kapabidu no bangke kapang ton pen kapacewan era jibang si chuning ri lo lapen apia pu tuman bustame lapen Karbiang long education sector bang toklang amu na thu bang kapap hidun hup labang so alang tum kacelang thek the joini si ningkan hinia prang kalitang sumila rohang pijet kalilo akaprek ahem adon kaprek em somar dam da nangsung nanglo nang phu nanglo lason no eli tum nang tu mangke nangsung bom nang pho bom nang pu butong ka mathama lason kali det nang ji lasi nile tum karbilo chalia song hin per bangke kipukang tung bangalalo lasi nang tum primary education nang tum labangso quality education labangso mission 2025 pubustame nang tum unte ke prapen implement siragi phana bangsi education em richard tok biya ka hai pham same chuning rile thotlo alali phana same pachini lo lasi education sector labangso lower primary upper primary lapen up to higher education labangso awarmon labangso education environment bang kapami ponsen ji phana bangsi nangli phan nilitum karbilo chalia songhin pen basame nang chuning rilo nisupi sumila rohang pi abangke aphan te ahok lu te ne kap kitok kelang hika bida ne pathek dunji pu si ahok lu ne ke te ahom parok ahem ni banang thon noi ne pathek pachin pu kapor he hika bida ne pathek pu metric pathek pass pu lo se nang thon noi pu lo ahok lu ni ke je thon ni kok lo te pathek pu ma se pu tang te no na bangke bang ko son lo ne bang kelang ne ma kelang he ji ne kelang se le ne te no nili supi sumila aphan ke nili supi sumila rohang tri nili su akleng ther lo sor lo ke la si bang non bang apran amut nang armut pidelo bang nang chinek nang holo pidelo te non bang patilo lo avedelo te non ni ke udam lo mote se to dap adapta te ni ke te kichi anengkan mate kichi atarik mate hala bang apran karmut bang kapati atarik an achiklu mate anengkan la so ke chok pensin ni ke non ni tum rap det pen te mekar methur mate don rap pen ni tum chehang je pha pensi te ni tum ke chongduk chuyem pon lo si non nong ni tum ke non chongduk chuyem pen si te la pulo te ni neng chere ngda mate ni neng kang sampen te ni tum ke chingduk chuyem pon lo sitame pulo te non ni tum ma bangke ni neng sam se det lo ni neng te ni det lo la ni sopi sumila rohang pi aphan apran karmun de kachine kaholo de abang aphan ke la si non kang sai ponang ji aphan ke la si kuduk ko ve ke the kiting te la si rap det penta la si nang ni tumta ang kang beta nang ting ni duri la si nona bangke ni ta ting ni lo nang te nang ting ni duri noi te la si la sukang sai nang ya phan ke non i tum ung sai pon vek nang po la si ni tum ke ahok lo te ni tum ke non anon puta ni tum ke ni neng chiteng ni nelang la su ni su pi sumila rohang pi aphat aprat amu nang karmut pide ahom parok la su abang aphan ke ni tum no ata ni neng chiteng ni nelang la si nang tum nang ting ni dundari la si ni tum ke non me kri me klang pen ni tum ke pada to dap to an ke sini tum ke chingduk chi jem pon lo la sini tum ke non me kri me klang pen ni tum ke pada to dap to an ke
sini tum ke cingduk cijem pon lo la si la su abang ke non cingduk cijem rat det lepente mekar me thu don rapenta ni tum ke non ni tum ahok lu te ni tum ke anengkan mate atarik mate hala so ni lisupi kidudu na hem aparok homatum bang aprat amun nang karmut pi bang nang kapetipi labang suarn mate la so tarik nang keli pen ni tum ke yo gedelo te keram kerong ben tamen ni tum ke ahoklo te la si ni tum ke neng kan sam mate neng karong pen neng chereng nu pen ni tum ke cinduk kiam pono la si bang siem em mp mla kaduk kabe atum ta bang ke the ke ding atum anta ahok lu bang nangang supen ni tum hanang rap lo senang rap pen sin non ni tum ahok lu non ni ke hem talong lo perfect talong lo te tangka paisa ta ni tum keongu le kalita ni tum non ang long lo bang nang rap lo ni neng o epin lo ni sosa selo aketi kiting CNM MP MLA kaduk kabe rap det angkang pentat ni nengo elo nang itum pulote nang itum KSA kaduk kobe atum phanta ni nengo elo lasi nona bangke nang itum nang rap lo nang itum nang lang lo nang itum nang tudun lo nang itum nang song lo lasi nona itum ta teng niri la nilisupi sumila rong hang pia phan apran karmudet apran ke badam ju kecine kahulu aparo aphan ke na te banang tene duri noi ni tu ta teng ni ne la sila so kang sai abang ke ahok pet pen kaita na tu ta na ge tu du no nang lang du noi saratum mate laratum ke the tum ke ding atum te po tum arna matum lasi ahok lo tenili ke lam ke nengi u te kelo lasi ni tu ta tengi ne lo nang tu ta nang tengi tu no la so kang sai na ye phan ke ing sai bek nang ji la bende la lo se la nili supi sumila rong hang pia phan apran karmu de la tuma phan ke lasi nang i tumta nang ma tha dun e noi la bende nang teni du no ni tumta chitene ne lo lasi aho Nizang kari biang long lakha ke thom chinthong constituency ke parlu rongjang phongalong tobar mesen pen ke claim ke patang ponji aphanpura thanthili do an aphan ke thok ke jirpon lason se chinthong arat kar in nai tobar mesen me et pen ka cheleng longji aphanpura CEM Dr Tuliram Ronghang la pen chinthong local MSc Abhijit Kruk pen ka chijaga teng pen tobar ka salam ponalong thangna ke sung mate akasiksa ka vidyarji aphanpura thanthili do an aphan thok jirpon rinti labangso thok jirpon along local MSc Abhijit Kruk la pen local vidisia chairman long kiteron pen jenglok penangan ke theke dinga tum chetong dun rinti lason se chinthong yu development committee asong atum pen stami labang so tobar ka selam ke cheng pen tang te tigan majok asong atum stami kapasik sak dun din je phan chuning ripon patu wathat lang so ben khorsing teron ang ke palia birta malam news pinin ili tum ka chinghona CM sir la pen ili tum chinghona chief minister sir chinthong a homosti phan election hut ka chak te ka teng pen pinier ni ke da suatu war mane la suatu war bangke inian mang kenangan lilo la pen kam ta chengen no man la suatu war ke claim sek mate hangkap mane kapadistap te dia pan la pen kisung ke popeda dia pan la sini tu mane se shortly mane ni tum chinthong mate langpi ase ni tu mane dak kaita kam no si mate claim politik ini tum dak mane chinthong ase abang kani tum chiki ponai si pilpini bangke karki la toare phong we toar nang lisi rong phong isi ke rong yang phong tu am sereng lo isi bangke rong yang phong tu biosingki isi bangke rong yang phong tu unjiken la bangke chinthong nang kelake i phong wet ki thom nang kelake first time nang ai la history lo ante sara pini se kaki to sani bubu kan hai mesa ante sara bang so tuara kan an make koyan kan su patang itu lake before MP election dat la so tuar ke poni lake thom tuar pini ke thom a contractor ta bang erno a engineer atum ta bang erno lakan
DCB saya depan missionary hormu dan tamu wan lalu. Akan kem sen langsung cikin lo. Kem tak kem bom. Akam me pancake lo ke. Akam me pancake lo. Akam pancake tu mana kecak along elon ka akam me klem bang teglong le. Akam ke kusung akam ke klem teglong. Humu hada Arya prong dah hal tak akam me klem lo ke. Pancake tu mana lagi akam ke klem lo ke. Nang litum teg dam long lip. Adalah tu warat aku ngalong hem kita mesti dukan hui kita tu halat tu handai ku kilo nang hinten. Lagi mana la dukan ke do la hai bang ke la pule dukan aja adim do la dai don rong yang ho along ta dukan prinap ho sitame ala dukan muarui pen kim tip. Anda salah profil ni gacu itu semua hormon kan la ali ke kapite lang kan hok ngala seputar nang hin dan tu. Mana nilitum ahin dan kemudian nilin pecun yang ribang ngala pule halak karena hok ta doi pen an hormon. Sitame ningkaning koi thongkep suselo ini tumlong tuar nang ngeli. Nasi bang jokta tangka lahai bangke hang dulung. Asik ningkan kuan peneli tung kisung mati di gari kang doi nang kang lit kang kia. Nasi bang jokta hang dulung le tangka ke bang. Kerangkia hitung pandai tu sama dia songpen orang baju no. So ini tu labang suar ni jentong long itu berta kimia ni pasti itu long lanji. Tapi mah people long tangke kaya ni hat council ini lo bro kan. Itu jentong long nampuan dah tuar misen pun itu tegap long lepin lah. Kasi pini itu jentong long MSC kaya bijit pro. Ini labang suar ni itu jentong apan tuar pi itu hana kawan pi labang ke itu hokpet curu nangi kado be jentong aras kami nasi curu lo alang pas kami nasi piniar ni bangke ni itu jentong long bangke ning karongar ni pasti ni itu labang ke hok damji tema ni itu jentong lo kami kisung kaya ni kisung pen itu pini pen bangke itu tak akalo ada tuar kabang misian tu kusini tu mangka akada musuh kisung bangke itu lah tuar pen kisung bangke itu joko kusini tu mangka akada nasi labang suat tuar kabonai long mereka semara long bangke bang jok amun istame ladak bangka kamke don bangka beda nangji dam tang utame itu adudam long kado utame cini naso tuar kabonai long kami bani bangke agari pasang kok dah mana bangke kontraktor pan dom mana apa siksak do masih lasok apa siksak mate tuar along ke semalong ke kamki ka weather nang bangke ni tu sewade song tambe khae gini celang dun pame po lapan ke laso bangso atuar ka semara long josi ka kamke bang do kok pulte alang tu mangke dai tu ci anang po risk mangalang tu ci anang po lapan itu sewade sia song pen samen itu mangke strictly namate sodak pen itu mangke inside po kasi kado ko pantar tuning rilo laso bangso atowar kasi marlong bangke pasik sakdun de det pen alang le tumpan peacefully pen paklem long nang po misen pen paklem long na po labang si kado bela chin hongarat pen chenglok abhare pen samen tum chawade si song mang tuning rilo labang so ka towar kasi marlong bangke chi todo nang po ito tum kado ko be mane bangke along le pulok tahay mene si along le ki pulok along masame tuar pan mangke pegdunan pu pasinil tung sewadi sosong metan choning rilo lasi tung sewadi sosong pen pini labang so press media hoi pen pachini lo si labang so tuar lo apang ke misen me et pen kapachun ji pan mangke kadowe chentong ara same chitu dun vek nang pu pasi nil tung sewadi sosong pen same pachini lo Kecheng si All Caribbean Long Volleyball Tournament ke pathuang dung kitipon KSA BDC atum pen cepat tirpi pon sike dam tangjang mini phaing kora hiniar ni pen Kecheng si Caribbean Long Volleyball Tournament hanjang langsung lore sar po pathu aklama long volleyball ke pathu pangcheng pon sonse jang mini phaing kora ke thomar ni hanjang langsung lore sar po pathu aklama long Kecheng si All Caribbean Long Volleyball Tournament angdung kiti pathu pon bangso ke pathu pon long balipathar team lapen amrajan timang bong pathu pon si balipathar team atum chi pahai pon ke hai mate balipathar team atum phan trophy lapen tangka sika
trok lapen keremate amrajana timatu aphan trophy lapen tangka suri plia tangka pi pajir pondu bangso angdung kitike pathu ponalong alhisar poman pen Commandant Hardesh Kumar proprietor KK agency Lahore jankari bianglong anpar taluhia man pen kese abidi sar laichening ning lapen HPC abchun bang dhiras dipusa tum chetong hanjang la sobera egyptian rong pinaki pali birta Malong News. Litum kelang bom lagi Malong News 24/7 hampang aparman klar da kabirta.